Kei te kōkiri te Premier i te whakaaro kia tirohia rānotia, ngā ture e pāna ki ngā kuri, whai muri ho i te tokomaha o ngā tamariki kua rarahutia e ngā kuri i ngā rā tata nei. Hioi kei tētahi wātene Māori i te tonga o Tāmaki Makauraupea, te rongoā. Kei te noho tonu tēti i kōtiro e iwa ngā tau ki konei, whai muri mai ngā ngau kino ki tōna mata me tōna ringa e tētahi kuri. Look, I think certainly something needs to be done about it, certainly with the attacks that are happening, and certainly on young children. Kei te takiwa o Māngarea Thomas e mahi ana, hei tāna I muara he kino ngā kuri kārangirangi I konei. What's quite bad in regards to stray dogs that we were coming across our patrols in our community. Kioi anō, kua rereke I konei I nāia nei. Working with SPCA, calling SPCA and just letting them know that we do have stray dogs in our community. Toko toru ngā tamariki kua ngawa e ngā kuri I rotorua, hakatere me porirua I tērā wiki. Hei tā Thomas anō, kua tai ki te wā kia arotake hia te ture whakahaere kuri. I think we do need and owe it to those victims to go and have a look at that legislation. It's about chipping those kind of dogs that are a danger, where these dogs can be tracked down, who are the owners of these animals. Kei te whakapono anō ia e kore te take rāhui I ngā momo kuri e whai hua, engari I te mutunga iho kei te hapori me te kāwanatanga, te rongoā, Anzac Pikia, te karere.